Hadin ka jingmi gi khubor halor ka jingpan pau jong ki katto ka ne ki nong ilam ka parti NPP kabalong hapo ka jingilam jong uba Agustin Walang ubari president uba CBC ubari advisor lembat kiwe ki nong ilam kabalong hanin kasngi ban pan pau bala khaliap lamano ya ka parti NPP hanong po kabalong nagadaw jong ka jingbom hun bagi nong ilam bahalor jong ka parti NPP kila pentikna baga kertong yakhon election MLA Arhajar Arpulai kan de yekong Magdalene Saukmi Maulong Henry tang hadin cisngipat kata haka arpusan teri ubenai rempang Arhajar Arpuar kiwepat kinong ilam jong ketehi ke parti na nongpo konstituensi kilami ban penisai pajba abak parti NPP kadang don bat kadang scam Henry detang kikato katne kiblami henin kesngi kibala petno na kene ke parti bat kejengong bala khaliap lamai ke parti NPP hanongpo kalong ke babakla bat ke bomdon nongrim satya Ki nong ilam ki balwan poi ban ai kejing penisai menta kasngi ki kentup ye ki arngut ki working president kita uba Min Sing Makri baruba Stoin Leroy Singkli nangta usamla pendap lang walang ubreu youth convener ke NPYF Riboy district ki balailum kerki menta kasngi hadin kejing mi jong gilat pathai kubor halor kejing penbena jong katto ke ne ki nong ilam bala khliap lama ya ke parti NPP hanongpo Haba ajing keren, kita ginong ilam ki badang ne ha kene ka parti kila penisai ba ka NPP ka dangdon bat ka dang scam bat ka dang trikam hadu menta menne bat don ru ka jingkremen ban job ha kene ki election MLA Arhajar Arpulai. Jong Riboy district NPYF ki wena ki tenat jong ka NPP ki samla jong ka Riboy district bat kumjuru kumu samla badon hapo ka nongpo constituency ngadak da kajing lungo hadu kata-kata ba katkum ka kubor kalau bi ka social media menin ba ka NPP kala khliap amano kum samla ngadak kajing lungo kumno wangi nyim don jing tibi ai kam don kana no kajing ya discuss advisor jongi ba CBCM udah we ni ki no yalam ba menswa ni burom yu Henry Pause haba swaban mi swaban kren swaban le krano kam unjuk discuss bangi kansan lami ki kubar social media ba unmi no barok kalau ka NPP hapo ka nongpo konsumsi ka khliap lama ngim priang ya kane kadai ka jing syak elam bakla na ka san hajar ni don san hajar but na ka zero balance ngila bonong ka NPP ka ni don zero balance ni san hajar but ngila don Henry menin kesini tangkat tu kan angut kilidar kila ong ba ke NPP ka khliap ngidang syania hapok ka jingalam jong u konrak sangma u CM badan buram jongi u presiden tengsong deputy CM badan buram jongi ka Riboy district ka aspiration district ka masibun ki kam begini banna pause kini kino yalam jongi ha ki snam ki balek na ru kidona ka ka party kila khot kila yalam ini ban form ki NPP ngila but Hapok kejengelam jong kodok sangma ngisani ayu kum kisamla hari menta habang gidang ya perkat ban ya plan ban ya le ya kikam sibon kikam habede hapok Riboy district kam tama konstitusi kejongi kam de kepor bangin ya tanya sepang ke ke bang de ban le hanre ngi ko basul ngo kolong ba ka kubor ka bemi menin kum kisamla yang skema ka parti NPP hapok kejengelam jong konrad usia mutan buram jongi nang ne sakmat ini ya treasure ham Barwan ra ai ka jingjob ki samla baro idon bakti sibun ke activities ngide banle bak ni kerman Hasan teli ki constituency jong ka Riboy district in yo ai ka jingjob house nam Arhajar Arpulai ya treasure ham ngin don rengkat bagi NPP ki noyalam napo ka state bat kumju ki grassroots level ki samla idon rengkat bakti ka NPP bro kawai kublai sibun kene kalong ka jing pensai jong ka National People's Party nongpo blok bat kum juru ke National People's Youth Front Riboy district kum youth convener sai hakini jadi kejing mi kot kubor menin habade bat ka parti NPP na kalian kan nongpo blok bagi ong ba om don chu dengar kum working president ngapen pau hakane ka jen hakane ka bamenta rangkat bat ki para notri ki bayadon lang kumne kemut ki notri jongi ki dang yai sakmat kum balong bat don ru ki primary unit ane ke polling booth ki badang pun changa baki ong ba balai kala chumi gane ke kubor ba nakale ka parti NPP no po ong ba don chu andri kamdei benlong hunta andai tang ke jing sutu pakla kat to kan nengut
ki para parti jongi let's say nakadau simet kamut kin pan punam no ya ka parti jongi te ngai mensim ya ki no tre jong ki parti NPP ke badan hapo ka nongpo constituency bat nakaleng ki he bape ya ke district wat nam du mensim ba parti NPP nongpo kamut nang ne chakmat chen matangi hap ban lum ban lang ban ngi hap ban ya chaman ki caka ba khanam ba parti jongi kadang klan bat kadang lahiru ban penroi penpar hakine ki singi ban sawan Hai kong Magdalene im padrung hak NPP. La pa hai level ante ban recognize ya ka block ane. Te ki nong yalam jongi komu presiden advisor la khot ki silong ban pendek ye kata ndai kimlek ban ya silok pati halibel. Te namar ba ka kong Magdalene kala rungno hakan ka arfa tarik haka party personally kita geng kela khi lumbung gini bagi om ba tiket laban yo ka Magdalene mar kala rum kan ka patali dena ta daw kini ki ramba jengi kinu yalam jengi kantamu advisor presiden secretary kim simlek sakata ga jing rum jong ko Magdalene khot lang ki andre ke kong Magdalene bepli batu pa jong ka haka santarik ladang bakala jing kendu hamne kilai syong penbeg hadu lai kan tatam haying nyong ba sidi nadu nru beje hadu kentai beje ban penbeg belum melang ya kini ke ya ka ya ki blok hang ne po anu po ndai kini kisngap jar kim khon hadu mta te kumta ka high level ro ba bestun deputy CM jeng itu sni ipen menaba yong ba ya ketiket hanung po ban haran nikor lati kena ban aya ikong Magdalene bat iba metin denggo tang ba kini atli ki blok ki haban recognize ban penlong kaki no ai ka jing ya lang jung ki banjit you know rengi nang nengi su pus kumta hande ka syong ha ka blok ya umta te kini ki ong ba ketiket ayo be ikong Magdalene te ki mi na gengi na kata kom hite nadu ba ilarung hang terus ni ati kena banai kong Magdalene hi tamba lapha ya presiden bat kinong tre jong blok jong ye ban lum menang ya kini ki bodon apa blok handai ki sangap jaja den ta ka hai koman kamla ban ap iki kin la le na